салом ҳаводорони рӯзномаи ҷумҳурият, бинандаи азизи мо дар шабакаи ютуб. зарфияти қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳифзи марзу бум ва суботи кишвар, иқтидори мудофиавии артиши миллӣ дар баробари хатарҳои эҳтимолӣ ба хоки тоҷикистон, тарбияи ҳарбӣ ва тандурустии ҷавонон, омилҳои ҳавасмандӣ ба хидмат, мавридҳои саркашии ҷавонон аз хизмати ҳарбӣ, қонуншиканӣ ва пешгирии он дар ҷузъу томҳои низомӣ, виҷагиҳои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ аз ҷумлаи масъалаҳое ба шумор мераванд, ки мо қарор додем дар мези гирди нашрии расмии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзномаи ҷумҳурият бо иштироки масъулони соҳа атрофи он суҳбати озоде дошта бошем. Ба ин манзур ба студии фонуси рӯзномаи ҷумҳурият Алишер Баҳризода, прокурори калони ҳарбии шӯъбаи назорати умумии Сарпрокуратураи ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон, подполковники адлия Ҷовид Пирзода, ҳуқуқшиноси Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, подполковник Неъматзода Ёқуб, ёрдамчии калони прокурори ҳарбии гарнизони ҳарбии шаҳри Душанбе, Шоҳзод Раҳимзода, сардори раёсати ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Ҳокимбек Одинаев, комиссари ҳарбии шаҳри Ваҳдатро даъват намудем, ки ҳоло дар меҳмонии мо ҳузур доранд. Имсол дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар аз 26 январи соли 2021 ба фарқ аз солҳои пешина вобаста ба таъминоти қувваҳои мусаллаҳ ва иқтидори артиши миллӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардид ва сарвари давлат дар паём таъкид доштанд, ки дар ҳолати тайёрии доимии ҷангӣ қарор доштани қувваҳои мусаллаҳ кафолати воқеии ҳимоя кардани давлат аз ҳама гуна таҳдиду хатарҳо мебошад. خب در رابطه با همین تاکید سرور دولت نخست میخواستم نماینده وزارت مدافع به این سوال پاسخ دهند که در حال حاضر قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان دارای چه ظرفیت هاست و اقتدار مدافعی ارتش ملی را در کدام سطح ارزیابی کردن ممکن است؟ ارتش ملی جمهوری تاجیکستان خیلی ارتش ملی جوان میباشد، چون که بعد از به دست آوردن استقلالیت کشور соли 1993 бо қарори сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон артиши миллии кишвар дар заминаи холӣ таъсис дода шуд. дар ин зарфи солҳо артиши миллии мо бо таваҷҷӯҳи хосаи сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз ба яке аз артишҳои комил ва пурқудрат табдил ёфтааст. имрӯз артиши миллии моро қувваҳои хушунҳои хушкигард ва хушунҳои зудамал, қувваҳои ҳарбӣ ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ пурра мегардонад ва фаъолият менамояд, ки мо ба пуррагӣ гуфта метавонем, ки дар он вазифаву ваколатҳое ки дар назди артиши миллии кишвар вогузор карда шудааст ба пуррагӣ баромада метавонад ва тавони он мебошад, ки фазои орому осудаи кишварро таъмин намояд. бешак дар самти тарбияи ҳарбӣ ва тандурустии ҷавонон бахшҳои кор бо ҷавонон, неҳодҳои маърифатӣ ва артиши миллӣ нақши намоён доранд. ҳол аз Шоҳзод Раҳимзода мехоҳем вобаста ба ҳамин масъала ва барнома ва иқдомоти нав дар роҳи камоли насли ҷавон тавзеҳоти бештар диҳад. ташаккури зиёд. тавре ки мо иттилоъ дорем, соли ҷорӣ бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе навхустин маротиба фестивали дӯстии афсарону сарбозони пойтахт таҳти унвони барои миллату давлатам солихона хизмат мекунам баргузор кардем. дар ин фестивал тадбирҳои муҳим аз ҷумла баргузории чорабиниҳои оммавию варзишӣ, илмию назаравӣ ва фарҳангию фароғатӣ роҳандозӣ карда шуданд, ки дар маҷмӯъ 13000 нафар ҷавонон дар баргузории ин чорабиниҳо фаро гирифта шуданд ва ҳар кадом дар вақти суҳбат, дар амалисозии тадбирҳо, ташаббусҳо, дар анҷоми хизмати ҳарбӣ ба модар ватан
ابراز اندیشه کردند و همگی سخن از وطندوستی، خویشتن‌شناسی، ملاقاتی و افتخار ملی و رسانید اخبار عامه پیشنهاد نمودند. و دیگر چیزی رو میخواستم ابراز نمایم که امروز مدت مسئولیت شناسی، خویشتن‌شناسی جوانان آماده هستند که برای پاس داشتن آب و خاک همین سرزمین بیشتاسا و حفظ سرحد دولتی کمر همت بندند و از تمام شرایط‌های فراهم آورده دولت و حکومت خواست هر تدبیری که امروز در مملکت عملی گردیده شده است به خاطر آینده درخشان جوانان است با شکرگزاری از فضای استقلال برای خدمت صادقانه به مادر وطن کمر همت بپیوندند. شاید همین گونه چاره‌بینی‌های معرفتی و تربیت وطنپرستی بود که امسال شهر دوشنبه نخستین شده در 10 روز اول دعوت از اجرای نقشه گزارش داد. بله طور اطلاع داریم در دوام 10 روز فعالیت کمیسیون دعوت و خدمت حربی شهر دوشنبه نقشه دعوت را پیش از ملت تامین نمود. پس از انجام نقشه دعوت با قرار داخل رئیس شهر دوشنبه تمام ساختارهای ایدئولوژی مخصوصاً ساختارهای حربی موظف می‌گردند که تا دعوت نوبتی کارهای ترغیباتی، تشویقاتی، فرماندهی را میان جوانان سین دعوتی و تدارتی برگزار نمایند و همزمان چاره‌بینی‌ها و دیداربینی‌های جوانان سین دعوتی را از جزء تابع قواهای مسلح که دارای تامین شرایط ارزنده هستند سفربر نمایند، اکسکورسیای جوانان را به قسم حربی تشکیل نمایند و مسابقه‌های دوستانه ورزشی را میان جوانان سین دعوتی و افسران سربازان برپا نمایند که حس خودشناسی و خودآگاهی من فکر می‌کنم جوانان در این سمت نیز بالا می‌برد و جوانان اختیاری نیز به صف قواهای مسلح جمهوری اسلامی می‌پیوندند. در روز اول دعوت جوانان به خدمت حربی بیش از 510 نفر جوانان به خدمت حربی سفربر کرده شدند که 63% نقشه دعوت را تشکیل می‌داد و در مجموع در دوام 10 روز نقشه دعوت جوان در شهر دوشنبه ثبت رئیس تامین گردید. سلامت باشید. امسال موسم دعوت جوانان در حالی است که اون در اساس قانون نو جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی جریان دارد. خب سوال مطرح این است که این سند دارای کدام برتری و ویژگی‌های خاص است و آیا بر روند جلب جوانان تاثیر گذاشته توانست؟ این سوال به عنوان علیشیر بحریزاده و هم نماینده وزارت مدافعه محترم جاوید پیرزاده است. مرحمت تفصیلات شما. تشکر. سنه 29 январи соли ҷорӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ӯҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар таҳрири нав қабул шуд. яъне қонуни мазкур аз қонуни қаблӣ ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ӯҳдадори умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ буд бартарии бисёре дорад. дар қонуни нав умуман тартиби даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ яъне имтиёзҳо ва ӯҳдадории ҳар як аз шаҳрванд сар карда мақомотҳои ваколатдор, мақомотҳои дахлдорро ӯҳдадориҳошон ва ӯҳдадорашон пурра ва мукаммал дарж карда шудааст. инчунин дар қонуни мазкур меъёрҳое пешбинӣ шудааст ки дар қонуни қаблӣ чунин меъёрҳо набуд. аз ҷумла дар қонуни мазкур ӯҳдадории ҳар як мақомоти ваколатдор, мақомотҳои дахлдор ба таври возеҳу равшан қайд гардидааст. инчунин аз аввали мавсими оғози даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ яъне чӣ хеле ки қайд карданд сафи ихтиёрон хеле зиёд шуд. яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҷавонони мо яъне ҳисси ватандӯстӣ, хештаншиносии онҳо аз ҷумла ба роҳ мондани корҳои тарғиботӣ ташвиқотӣ аз ҷониби масъулин, инчунин кор бо захираҳои даъват ва ҳамкории дигар мақомотҳо буд ки дар 10 рӯзи аввал бисёр комиссияҳои даъват, комиссариятҳои ҳарбии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ӯҳдаи иҷрои нақша ба пуррагӣ баромаданд, яъне пеш аз муҳлат иҷро карданд. инчунин қонуни ки ҳозир амалӣ карда истодааст яъне мавриди амал қарор дорад бисёр бартариятҳо ва имкониятҳои низ ба даъватшавандагон додааст ки онҳо дар баъзе маврид ҳуқуқ доранд аз ҳуқуқҳои худшон истифода кунанд ё ки ҳуқуқ доранд ба хизмати ҳарбӣ даъват шаванд. яъне дар моддаҳои 30-31 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ӯҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ имконият ва имтиёзҳои ҳар як шаҳрванд, ҳар як даъватшаванда ба таври пурра ва возеҳ нишон дода шудааст. чӣ зарурате ба миён омад барои қабули қонуни нав? зарурати асосӣ ба миён омадани баррасӣ ва дар таҳрири нав қабул намудани қонуни болозир дар он мебошад ки
ба таври пурра фаро гирифтан ёки танзим намудани муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳангоми таъсис додани гурӯҳҳои кори байниидоравӣ барои дар таҳрири нав таҳия намудани қонуни мазкур ҳама қонунҳои ҳамсоя кишварҳо ва давлатҳои дигар пурра омӯхта шуданд ва бо назардошти мутобиқ шудан ё мутобиқ намудан ба қонунгузории кишвари мо таҳлил ва баррасӣ карда шуда қонуни мазкур дар таҳрири нав таҳия ва қабул карда шуд. бояд қайд намоям ки аз ҳама бештар фаро гирифтани уҳдадорӣ ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон дар қонуни мазкур мебошад. чуне ки намояндаи сарпрокуратураи ҳарбӣ қайд намуданд, шаҳрвандон тавассути қонуни мазкур метавонанд пурра аз он ҳуқуқ ва озодиҳое ки дар онҳо ҳуқуқ уҳдадорӣ ва озодиҳое ки дар онҳо пешбинӣ гардида шудааст тавассути қонуни мазкур истифода намоянд. яке аз масъалаҳои асосие ки дар қонун ба танзим дароварда шуд ин ҷорӣ намудани шакли нави хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки то кунун чунин шакли хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд надошт. ин ҳам яке аз масъалаҳое мебошад ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ихтиёран аз ин ҳуқуқи худ истифода намоянд ва тавассути намуди хизмати нав, яъне ки хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ, он уҳдадорӣ ва вазифаи конститутсионие ки ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст адо намоянд ва иҷро намоянд. масъалаи дигари қонуни мазкур ин бартараф кардани он мушкилотҳое ки дар ҷомеаи мо танзим намешуд ва мавриди мустаҳкам намудан тавассути қонунгузорӣ ҷой надошт, тавонистем ки бартараф намоем. аз ҷумла ба расмият даровардани супордани даъватномаҳо аз ҷониби субъектони татбиқ намудаи яъне ки тақсим намудани даъватномаҳо ба шаҳрвандони синни соли даъватӣ мебошад ки дар қонуни қаблӣ норӯшан буд ва ҳама дигар фикрҳоро ба миён меовард ки тавассути қонуни мазкур тавонистанд қабул намудани даъватнома ва супоридан мушаххас карда шавад. дар баробари ин ваколатҳои мақомотҳои давлатӣ, ташкилот, муассиса, корхонаҳо вобаста ба иҷро намудани уҳдадориҳои шаҳрвандон мушаххас карда шуд. ва яке аз масъалаҳои асосие ки дар қонун нисбати субъектҳои татбиқкунандаи қонуни мазкур, яъне комиссариатҳои ҳарбӣ ҷо дода шуд, ин гузарондани омӯзиши шаҳрвандони синни соли даъватӣ дар ҷомеаи мо, дар кишвари мо мебошад ки комиссарҳои ҳарбӣ метавонанд минбаъд то оғози даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ он захирае ки дар шаҳру ноҳиё ҳаст пурра омӯзанд ва барои сифатнок даъват намудани шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ омода намоянд ва сафарбар намоянд. масъалаи дигар ин барои ҷалби бештари ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ мустаҳкам карда шуд меъёри махсус ва ба сафи артиши миллӣ даъват накардани он шаҳрвандоне ки барои содир кардани ин ё он ҷиноят доғи судӣ доштанд ки аз озодӣ маҳрум карда мешуданд, тавассути меъёри мушаххаси қонуни мазкур умуман минбаъд ба сафи артиши миллӣ даъват карда намешаванд. бибинед, яке аз масъалаҳои виҷие ки имрӯз дар миёни расонаҳо мавриди баҳс аст дар мавриди пулакӣ будани хизмати ҳарбӣ. ҳатто баъзе расонаҳо аллакай намедонам бо такя ба кадом сарчашма буд ки ин меъёри муайян ҳам карда буданд. воқеан вазъ дар ин сам чӣ аст? ин таҷрибаи нав нест. ин таҷриба дар ҷумҳурҳои ҳамсояи мо аллакай фаъолият мекунад, солҳои зиёд ки фаъолият мекунад. бо назардошти пурра фаро гирифтани шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ, яъне ки шаҳрвандони мо агар ки фоизи муайян вобаста ба синну сол ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешуданд тавассути як намуди шакли хизмати ҳарбӣ, бо назардошти пурра фаро гирифтан ва бештар ҷалб кардани ҷавонон ва иҷро кардани он рисолати шаҳрвандӣ, яъне ки вазифаи шаҳрвандӣ намуди зикршудаи хизмати ҳарбӣ татбиқ гардид.
бевосита вобаста ба маблағ гузорӣ ва тартиби адои хизмати ҳарбӣ дар асоси қонуни болозик муайян намудани маблағи шакли нави хизмати ҳарбӣ ваколати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. То ҳол маблағи он муайян карда нашудааст ва ҳангоми баррасӣ қарор дорад ки ман фикр мекунам ки рӯзҳои наздик қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба андозаи маблағ ва тартиби супоридану адо намудани хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои давлати сафарбарӣ қабул карда шуда ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон расонда мешавад. қабли қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи угдодории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ муайян кардааст, магистрон ва доктор PhD-ҳо ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. тақдири нафароне ки пеш аз қабули қонун ва дар ҳамин зинаҳои таҳсил қарор гирифта шуданд чӣ мешавад? онҳо ба хизмати ҳарбӣ даъват мешаванд ё не? онҳое ки аллакай таҳсил доранд вобаста ба таъхир гузоштани муҳлати даъвати он шаҳрвандоне ки дар зинаи якми таҳсил дар донишгоҳу донишкадаҳо таҳсил менамоянд муқаррар шудагааст. дар асоси моддаи 31 қонуни мазкур он шаҳрвандоне ки дар зинаи якми таҳсил яъне ки ба ҳайси бакалавр таҳсил менамоянд муҳлати хизмати ҳарбии онҳо ба таъхир гузошта шудааст ва дар асоси моддаи 30 қонуни мазкур онҳое ки аллакай дорои номзади илм доктори илм аз ҷумла доктори PhD аз рӯи ихтисосро соҳиб ҳастанд ҳуқуқи озод шудан аз хизмати ҳарбиро доранд ва зинаҳои дигари таҳсил бо назардошти мутобиқат нашудан бо синни соли даъватӣ ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи угдодории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ муайян кардааст, яъне ки аз 18 то 27 соларо муқаррар менамояд ва бо назардошти омӯзиши қонунҳои давлатҳои дигар меъёри ба таъхиргузории зинаҳои дигари таҳсил, яъне ки онҳое ки дар ҳамчун магистр, ҳамчун аспирант ва ҳамчун докторант таҳсил менамоянд ба таъхир гузошта нашудааст. зеро қонуни мазкур имконият мекард ки шаҳрванд як маротиба таҳсил намояд ва дорои маълумоти олии махсус гардад ва ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда шавад. донишҷӯёне ки 2.5 сол дар донишгоҳи олӣ дар кафедраи ҳарбӣ таҳсил мекунанд нисбат ба он донишҷӯёне ки дар донишгоҳи таҳсил мекунанд кафедраи ҳарбӣ надоранд, ҳарду ба хизмат даъват карда мешавад. оё донишҷӯёне ки кафедраи ҳарбиро хатм карданд ягон авлавият доранд нисбат ба донишҷӯёне ки кафедраи ҳарбиро хатм накарданд? ташаккур. ин меъёр дар қонуни қаблӣ набуд, ин меъёр дар қонуни нав мустаҳкам карда шудааст. яъне он шахсоне ки 2.5 сол дар кафедраи ҳарбӣ таҳсил мекунанд, баъд аз он баъди хатми кафедраи ҳарбӣ ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд ва муҳлати даъвати онҳо 1 сол муқаррар шудааст. баъди адо кардани хизмати ҳатмии ҳарбӣ ба онҳо рутбаи афталӣ дода мешавад. он шахсоне ки дар донишгоҳҳоро хатм кардану кафедраи ҳарбиро нагузаштанд, яъне онҳоро низ ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд ва муҳлати даъвати хизмати ҳарбӣ онҳо 1 сол муқаррар шудааст. фақат дар қонун омадааст, меъёр омадааст ки нисбати ин нафарон ҳангоми баъди хатми адои хизмати ҳарбӣ ва пешниҳод кардан ба вазорати мудофиа баъди қабули қарори дахдори комиссияи аттестатсионӣ, агар касби онҳо ба хизмати ҳарбӣ агар наздик бошад, пас аз он баъди қарори комиссияи аттестатсионӣ ба онҳо рутба дода мешавад. яъне ҳамин меъёр дар қонуни нав мустаҳкам карда шудааст. мо шоҳиди будем ки ҳангоми баррасии ҳамин лоиҳа дар парлумони кишвар як баҳси кӯтоҳи ҳам миёни вакилон ва ҳам намояндаи вазорат сурат гирифта буд дар мавриди ин ки дар ҷузъу томҳои кишвар гӯё мавридҳои ҷой доштани озори сарбозон ё ба истилоҳ мавҷуд будани дедавшина ҷой дошта бошад. айни ҳамин масъала дар иҷлосиҳои 5-уми маҷлиси миллӣ ҳам мавриди баҳс ва нигаронӣ қарор гирифта буд ва дар робита ба ҳамин ба сарпрокуратури ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон ва гарнизони ҳарбӣ дастур дода шуда буд ки ҷиҳати рафъи ҳамин гуна камбудиҳо тадбирҳо андешанд. хуб оё воқеан имрӯз аз сӯи прокуратура ҳамин гуна ҳолатҳо дар ҷузъу томҳо ё умуман қисмҳои ҳарбӣ ба қайд гирифта шудааст?
و در مورد دوم جهت رفع کردن کمبودی‌ها چه تدبیرها اندیشیده میشه؟ تشکر. مقامات پروکراتور حربی وابسته با اجرای دفتری قانون‌ها در قوای مسلح نظارت پروکرور رو براه مانده است. از جمله برای پیشگیری کردن صادرشوی جنایت‌های و مصیبت‌های غیرعمومی در قوای مسلح منتظم زیر نظارت قطعی قرار دارد. وابسته به هر یک حالت آشکار شده قرارهای داخلدار و قانونی قبول کرده می‌شوند. عموما برای پیشگیری کردن اون یعنی از جانب کارمندان مقامات پروکراتور در اساس نقشه چاره‌بینایی ترتیب داده شده منتظم با سربازان و خدمتچیان حربی که در جزء تام‌ها ادای خدمت می‌کنند واخوره‌ها گذرانده می‌شود، نظرسنجی‌ها گذرانده می‌شود. این چنین تلفن‌های باوری هست. یعنی عموما این مسئله زیر نظارت قطعی قرار دارد. این چنین برای پیشگیری کردن همین حالت‌های نامطلوب از جانب همه کارمندان یعنی در قسم‌های حربی واخورها گذرانده شده برای پیشگیری کردن اون منتظم نقشه چاره‌بینی‌ها ترتیب داده شده یعنی زیر نظارت قطعی قرار دارد. مشاهده میکنیم که از دعوت تا دعوت بعضی رسانه‌ها عموما در مورد جلب جوانان یا که عموما وضعیت در صف قواهای مسلح هیچ گزارشی ندارن است. موسم دعوت آغاز می شود مثل که یک معرکه هدفمندانه به راه می اندازند با جستجوی کمبودی‌ها می روند. در همین باره نوارها هم در شبکه‌های اجتماعی راه می یابد. آیا همین گونه نوارها از سوی شما مورد سنجش قرار گرفته است یا نه؟ تشکر. چیزی که ما می‌دونیم هنگام آغاز شدن موسم دعوت شهروندان و خدمت حربی علاقه از روزهای اول یعنی تا به آخر با اتمام رسیدن این معرکه در شبکه‌های اجتماعی هر گونه نوارها وابسته به جلب اجباری جوانان نشر می‌شود. یعنی از هر یک نوار، هر یک مقاله، هر یک ثبتی که در شبکه‌های اجتماعی پهن کرده می‌شود از جانب مقامات پروکراتور اون حتما مورد سنجش و بررسی قرار می‌گیرد و وابسته به این قرارهای داخلی قبول کرده می‌شود. لیکن بعضی نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی پهن می‌شود اساسی واقعیت ندارند. یعنی اون هم مورد سنجش قرار گرفته وابسته به معین کردن شخصیت اون نفران و با کدام مقصد پهن شدن این نوارها با مقامات‌های داخلدار همکاری براه مانده شده قرارها قبول کرده می‌شود. آیا واقعاً جلب اجباری یا غیر قانونی جوانان به صف ارتش حالا در ما وجود دارد یا نه؟ وابسته اگر به نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی قید شدند آنها یگان از نتیجه سنجش آنها تصدیق نگردید که همین جوانان با صف قوای مسلح با همین طرز اصول سفربر میکنند. لیکن نوابسته این آنها مورد سنجش قرار میگیرند. لیکن عین حال وابسته به این مسئله جلب اجباری یگان پرونده یا یگان مواد آشکار نشدند. البته شاید موجود باشند کمبودی‌ها نیز در مسئله دعوت. این ما انکار کردن نمیتوانیم ولی به هر صورت ما پیشروی‌های زیادتر میبینیم چون خود همین دعوت فعلی نشان میدهد که صف اختیاریان سال به سال می‌افزاید. اینجا در صحبت ما کمیسر حربی شهر وحدت محترم حاکم بیگ اودینایف به نمایندگی از همه کمیسریات‌های حربی حضور دارند و من میخواهم سوال کنم که چگونه موفق شدید که در چند سال اخیر پیش از مهلت نقشه دعوت رو اجرا میکنید و عموما افزودن صف اختیاریان رو با کدام عامل‌ها مربوط میدونید؟ کارهایی که در سمت آمادگی جوانان دعوت شوندگان در برای خواندن در مؤسسه‌های تشکیلاتی مدافع ملت و مدافع جمهوری اینجوری
گذراندن من چاره‌بینی‌هایی که در سمت چخلگ اینجا با کمیته کار با جوانان قرار کردن، گذاردن صحبت واخوری ها در این یا آن تشکیلات مؤسسه های حدود شهر نوریه در تمام جماعت های دهات و شهر محل ها واخوری صحبت با جوانان با شخصانی منصبدار که نوابسته در این معرکه دعوتی جوانان اشتراک می‌ورزند و فکر میکنم این صحبت من این نقشه که ما پیش بینی گردیده است امروز بندهایی که در نقشه پیش بینی گردیده هستند محیط اجراریش پورا از جانب کمیسریت های حربی نقشه را پورا در ازین اجرایش کرده مثلا نقشه جوانان نقشه دعوت بسیاری جوانان بسیار کنیستان تا روز دعوتی پورا اجرا می‌کنند. محترم جاوید پیرزاده، شما امیدهای هوسمندی سال به سال بیشتر گردیدن صف اختیاریان رو در چی می‌بینید؟ طبق تحلیل‌ها سال‌های اخیر نقشه دعوت شهروندان به صف قومی مسلح پیش از مهلت اجرا می‌گردد. این شهادت اون را دارد که شهروندان جمهوری توسعه علاقه وظیفه مقدس خود را رسالت شهروندی خود را احساس کردند و هنگام گرفتن دعوتنامه کمیسریت‌های حربی برای گذشتن از کمیسیون دعوتی به کمیسریت‌های حربی حاضر می‌گردند و به صف قوای مسلح جمهوری توسعه سفربر کرده می‌شوند. مسئله دیگری که باید قید نمایم در سال 2021 با درآوردن تغییر الهه‌ها به قانون جمهوری توسعه درباره وضع حقوقی خدمتچیان حربی یکی از معیارهای وارد کرده شد که من بعد اون شهروندانی که خدمت حربی حتمی مهلتناک را ادا کردند می توانند که به امتحان و دانشکده‌های حربی داخل و خارج کشور به امتحان قبول کرده شوند. این هم یکی از مسائلی می باشد که برای اختیاراً جلب جوانان به صف ارتش کمک رسانند. یا اینکه دیگر قانونگذاری معیارهای پیش بینی نموده است که اون شهروندانی که خدمت حربی حتمی را ادا نمودند هنگام داخل شدن به دانشگاه مقدار بلی معین با اون بلی که اونها میگیرند الهه میشود. یادآور میشوم که در صحبت ما اشتراک داشتند علیشیر بحریزاده، نماینده سرپرکراتوری حربی جمهوری تاجیکستان، جاوید پیرزاده، حقوقشناس وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان، نعمتزاده یعقوب، یاردمچی کلان پروکورور حربی گارنیزون حربی شهر دوشنبه، شاهزاد رحیمزاده، سردار ریاستی جوانان و ورزش مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، حکیمبگ اودینایف، کمیسر حربی شهر وحدت.